Ndaguhaye kaze. Nakupa karibu. Ejo mwijoro. Kesho usiku. Saa 4 z'ijoro. Saa 4 za usiku. Kugeza saa 6 z'ijoro. Mpaka saa 6 za usiku. Zoba ndiko ndaca kuri live. Nitakuwa niko napita katika live. Uraza guca kuri Facebook. Utapita katika Facebook. Uandike Prophet of Jesus Joshua. Uandike Prophet of Jesus Joshua. Hama ugire like. Alafu fanya like. Hama uchurindira kubona iyo program. Alafu ufika unasubiri kuona hiyo program. Ikintu gikomeye cyane. Nitafundisha kitu kikubwa sana. Kivuga ngo imvugo yawe niko imvugo yawe kubaho kwawe. Kile kitu kinasema msemo wako kuishi kwako. Sigura ngo ufise imvugo mbi ubaho nabi, ufise imvugo nziza ubaho neza. Maana yake ukiwa na msemo mzuri unaishi vizuri, ukiwa na msemo mbaya utaishi vibaya. Tumira umuntu wese azovyumviriza. Alika mtu wote aweze kuvisikia. Abavyeyi, wazazi, abiteze ko bazovyara, wanaojiandaa kuzaa, abanyagihugu, wananchi. Kuko twe tubaho mu gihugu kubera ivyo twatura mu gihugu. Kwa maana sisi tunaishi katika nchi kutokana na yale ambayo tunakiri ndani ya